Na raskrsnici mnogih pohoda naša je zemlja više puta osvajana i porobljena. Razvlačili su je na sve 4 strane, ali je ona ostala ista, naša. Kroz naš govor osjeti se naša kultura, običaj, naša ljubav prema državi. Bosna i Hercegovina je preživjela sve nedaće, ali one nisu preživjele Bosnu i Hercegovinu. U nastavku programa poslušajte novog učenika Kerima Tucaka. Od meni nema Bosne. Mnogi su u burnoj istoriji Bosne pokušali ili osvojiti ili porobiti Bosnu, a onda kada im to nije uspjelo pričali su sve glasnije i glasnije da Bosne nema. Pa koga sam da pokušao osvojiti? Za sve one koji su samo pokušali osvojiti ili porobiti Bosnu poručujem. Jer kako bola nema Bosne, a Neretva huči? Kako bola nema Bosne, a Miljacka teče? Kako bola nema Bosne, a Sana ide? Ti misliš da ona ne ide, ali sagni se hajvanu, pogledaj, ide. Ide Sana, ide Sava, ide Drina, ide Ukrina, ide Vrbas, ide Bosna, ide Lašva, ide Željeznica. Svi oni i one idu, a ti, gdje ćeš? Nemaš kud. Ide bolan i Vrbas, u njega utiče ugar. Tu riba ima, tu si ti trebao ribe fatat, a ne moju kuću rušit. Ti si trebao otići na onu unu, zasjest s komšijama i zapjevat Ahmeraka u večeri rane, a ne se fatat granata i djecu po gradovima ubijat. Sram te bilo. Da imaš imalo duše ko što je nemaš, ti bi znao, dok god ti je rijeke teku Bosne ima. A tebe nema ni onoj šubi na mom plafonu gdje se džakat hajvani zavlače. Jer u moju šubu i kad se hajvani zavlače postaju domaće životinje, a ti ni to ne moreš, znaš. Joj, kad onako bosano krenem u šeher, a se me probada po tabanima, popnem se na šehitluke i kažem, ama nije bolan samo tvoja i moja je, nije bolan samo vaša i naša je i bit će je, ako Bog da.